Na juče održanoj prvoj izbornoj skupštini Reformističke stranke u Leskovcu izabrano je 10 članova gradskog odbora. Za predsjednika izabran Dejan Mitić. Reformistička stranka u Leskovcu broji ukupno 420 članova, a na prvoj izbornoj skupštini gradskog odbora izabrano je 10 članova odbora. Odbor će u narednom dvogodišnjem mandatu voditi Dejan Mitić, odlučeno je juče. Reformistička stranka kao jedina stranka na jugu Srbije, jedina registrovana partija, će dati sve od sebe da ovaj grad, ovaj region, Južna Srbija, se digne sa dna. Mi znamo da decenijama Južna Srbija tone, da decenijama nema nikakvog priliva kapitala, osim odliva kadrova, odliva ljudi, odliva kapitala. Sve ono što se dešava iz Leskovca, a vredi, odlazi. Mi ćemo se zalagati da sve ono što vredi, bez obzira da li u dijaspori, da li u inostranstvu, da li je kod nas u drugim gradovima, i ono što imamo zadržimo i da im damo mogućnost da stvarno ovaj Leskovac se vrati u ono vreme kada je Leskovac bio srpski Mančester. Po mišljenju reformista, iako dve najveće stranke, Srpska napredna i Demokratska, izbore najavljuju do kraja ove godine, izbore nije realno očekivati pre maja 2012. O tome da li će nastupiti sami ili u koaliciji sa nekom od većih stranaka na lokalnim izborima, krajnju odluku doneće članovi gradskog odbora. Pregovora za sada nije bilo, ali ih treba očekivati u narednom periodu, rekao je Dejan Mitić, predsjednik gradskog odbora Reformističke stranke u Leskovcu.